Welcome to another show of Drawing Pass in the 40 degrees heat in Cape Town. I'm Heinz, Polly, how's it, buddy? Hotbox. Ek voel so 'n kar wat It's geheat terrible out here. Before we start the show, if you know of any ladies, or if there is any ladies that watch the show that would like to join Balao ladies rugby team, they practice on a Monday, Tuesday, and Thursday between 6 and 8. You can contact Wayne Rousseau on 063 294 0074. They're eagerly looking for players. So you can just contact the coach and he will guide you further. Then let's go into the results of the weekend. It was a lot of games this weekend. It was a good weekend. I'm just going to run through it and then we can have a chat. Bellar played Bellville, Bellar winning 20, Bellville 5. East River played Makassa winning 41-7. Elsie's played Langa beating them 39-22. On Langa quickly, Langa's been doing good in this friendlies. And we had Marcy playing Busy Bees, Marcy losing 17-29 to Busy Bees. Rathby played Blakes. That score was 25 to Rathby, 20 to Blakes. Whistling Wheels beat Retreat 52-13. Northerns played Rocklands, beating them 36-5. And then we had Peninsula playing Silver Leaves, Peninsula winning 34-7. Then we had Falls Bay playing Unimo. Falls Bay winning Unimo 83-22. Gardens played UWC, Gardens losing 31-41. Then we had Hands and Hearts against the mighty Tygerberg. Tygerberg winning that game 48-7. Then we had Brackenfell against Kraaifontein, Brackenfell 33, Kraaifontein 5. Pineal against St. George's 31-27 to Pineal. Then we had NTK beating Goodwood 45-22. Goodwood having a bit of a struggle in the friendlies, but it's still a long season. Morningstar beating Atlantis 29-26. Then we had Blue Stars beating Paul 54-41. Delft beating for Santa Kraal 19-17, your team, your other team. Frans Hoek beating Young Peoples 76-26. And then just to round that off, congrats to Strand Ballers winning the Touches tournament that they had on Sunday in 8th Avenue. Walking away with 11,000 Rand there. Before you go onto the fixtures, I just want to ask. There's teams that have been losing the friendlies. There's teams that have been winning the friendlies. There's teams that are playing teams out of their leagues. There's teams that are playing teams in their league. How much does a coach read into the results? On the winning side and the losing side? Kyk ja. I don't know wat uitleg om jou om jou vraag te beantwoord. As hy nou 'n Superliga A-klub het, nee, en sy speel friendly teen 'n Superliga C-klub, nee. Die results kan altyd groter wees. Verstaan? So vir my dink ek dit benefit meer vir die team wat in die hoër liga speel. Hoekom ek altyd so sê, omdat hulle blik en hulle straks ek sal nie sê hulle is regte coach want almal het regte coaches, verstaan? Maar ek dink sy kies jou friendlies waar sy positief goed uit die game kan vat. Verstaan? But then, sorry to break your word, then you get a team like Unimo that have had friendlies in the league that they're going to play, but it's been top 6 teams in the league. But they've lost all of them. So do you, as a coach, do you feel you're not going to make it for the season? There's a lot of work, or do you feel this is going to strengthen the team? Kyk man, wat gebeur is nou, dit is nou jou tweede derde friendly wat sy is, nee. Sy is nog besig met combinasies en allemaal hy. En ons kom nou baie nader aan die liga toe. So, ek dink personally, die tyd van combinasies kies en combinasies probeer, ek dink hy tyd is nou verby. Ek dink regtig hy tyd is verby. As ons kyk, even soos 'n team soos Goodwood, verstaan? En hulle speel nou weer die naweek 'n team in hulle liga, ons sal nou by die fietsers uitkom. En ek meen, dit is die tyd waar sy ouens, ons het
ons het allemaal veel kansen gegeven. Ons kan jou net zoveel kansen But geven. by now, coach should know more or less Yes, who's his first team starting. yes. 15. yes. En het gaat ook oor. Barring injuries, of course. Ja, soos dit wat ek sê, soos hy het nou genoem van Simon mos nou al 'n idee het wie is jou 23 op 'n Sarah. Wie gaat in Heine se plek kom as Heine nie 'n Sarah available is? Ek dink die tyd vir dit is klaar. Ek dink die tyd vir en ek is jammer om dit nou te sê, daar is ouens wat net een aand op weekend oefen. Daar's ouens wat net 2 aande op weekend kom oefen. Dan is daar ouens wat heel week oefen. En 'n staflag kan net die mas opkom, ek is jammer om dit te sê, dit is net taflag, want hoe kom die ouens uit families, die ouens kom van ver af, die ouens week laat. So do you think, like for this week, is most of the teams lost friendlies? So do you think most of the teams this week go into what their possible best 23? Yes, sir. Or are they still Ek dink one or two spots still up for grabs? Miskien Like I said, bar injuries. Ja, because as jy nog so moet kyk na jy het nog 'n toe nas op wat jy na moet kyk. Verstaan? So die ons toe nas is miskien nog nie lekker na rede moet kyk. Want hoekom alles speel ook mos hulle eie liga en almal hy. So ek sal sê ja, daar's nog miskien plek soos vir een of twee oudjies wat miskien in die near future nog in die eerste span kan kom speel. Ja. Stand by. Ja. Let's go into the fixtures. Ja, as dit weer 'n handvol games en dit is ook meestal lekker games van hoekom as almal in een liga of net 'n liga above en so wat is baie lekker games. Ons begin sommer Vrydag aand al, weet jy, die manne raak nou uitgevroet van rugby speel. Nog vroeg in die jaar, ons speel nog Vrydag aand al. Dan het ons ook 'n derby. In Mamere het ons vir Hemmelits teen Atlantis Vrydag aand. Die mense aan in Mamere, Atlantis stiek uit, support die boys. Gaan ons die gaat lekker waar. Nee. Nee. As ek kan speel het. Ek werk Saterdag. As ek kan speel het. Dan het ons nog 'n goeie ene. Helderberg teen Brackenfell. Hy gaan 'n bril 1-1 wees. Hy is in Helderberg en self Moko. Dan het ons Pero NTK versus Langa. Ek het so 'n gevoel Langa gaat vir NTK jou gee. Like I said, Langa's been doing well in this friendlies. Very Ek well dan- actually. ek dan- Whatever's happening there in Langa, well done guys. Dan het ons Derby in die Strand toe. En het ons Strand United teen se Laurians. En hy gaan ook 'n groot se Lou het laas jaar baie goeie season gehad, 'n baie goeie season. Strand nie so goed. Strand het bietjie gesukkel, maar ek dink hulle het gebly in die liga. Ek dink hulle het net genoeg gedoen om te bly in die liga. Dan het ons Kylmouth en Blakes. Dan het ons ek sal sê die grootte nie, maar die game wat op almal se lippe is. Almal se lippe. The derby. Dan het ons Tygerberg Rugby Club teen die Rugby. Always a big game. Ouens, die dan gaat way back. Die dan het gaat way back. Ek beloof jou, gaat sy daar toe. Definitief. Sy moet maar I iemand have to hou. cut myself in half because Sy moet maar kyk of iemand vir jou spot gaan hou. Ek beloof jou ja, ek werk nog so, ja. Veld wat vol is, so die mense wat daai game gaan kyk, hulle speel in Ravensmeet en Be there. gaan vroeg. Dis al is dit jou gazebo op. What's the 20s? Anders gaan sy From nie the so, under 20 anders gaan game. sy nie so ons en dan sy besteen, sy kan nie drink op besteen. Yes, very important. Dan het ons Frans Hoek teen St. George's. Nog 'n ene wat ek ook nog as uit na sien hy nie. Good game. Team wat opgekom het, team wat afgegaan het. En ek meen Frans Hoek wat ook nou goed doen nog in hulle friendlies en St. George's wat 'n bietjie sukkel. Frans Hoek se daar met 'n Springbok afrigter wat hulle in hulle midde het. Dan het ons Villagers Valsbaai. Oh, good one. Big one. Villagers Big Valsbaai. one. Dan het ons noordelikes Avonhout teen Stellenbosch Cornation in die Elsers op Avonhout Park. How are you guys feeling about the game? Die ouens vat dit maar nog stap vir stap hy nie. Ons weet nog But you nie. guys have been also doing well in the Ons friendlies. weet nog nie hoe die span gaan lyk of hoe die teams gaan lyk. Ons hoor dit altyd op 'n donderdag aan. Altyd hy, maar soos ek sê, die ouens se kop is altyd reg aangeskroef.
Dan het ons nog 'n grootte. Dis wat ek sê, hy nie, dis games wat ons in die liga ook kan kry. Soos, is alright, kry my nou. Ek kry jou in die liga. Ja, That's fine. That's why I asked the question. Hou my nou way maklik op. Dan het ons Goodwood teen Kraaifontein. And that's an annual game, né? Hy is, ja, okay, It's annual friendly. En dit is altyd 'n vriendly voor die league. Altyd. Enige een waar hy game hy nie. I actually might be at that game. That's why I said I had to cut myself in half on Saturday. And the season didn't even start yet, but I'll flip a coin on Saturday. En dan hy nie, het ons het 3 games hier, wat ons nie verseker is wat gebeur daar nie, en wat aangaan daar nie. Ons het Gardens en CPUT. Nee? In Asterix. Maar dan het ons ook Masipumalela teen CPUT. En as ek die fietsers so kyk, as dit al twee wegwedstryde vir CPUT. So ons sal vir julle gedurende die week sal ons vir julle sê wat aangaan daar, ons is ja verseker wat aangaan daar nie. Dan het ons ook vir Unimal Malnerton teen Hamiltons. Maar dan het ons ook Hamiltons teen Maties. So yeah, we'll let you guys know that was on VP's rugby site, so clearly there was a confusion there somewhere. So ons sal maar vir julle op hoogte hou met dit en daai. Dan het ek 'n vraagie vir jou. Net as jy nou so kyk na die results. Under pressure. Nee, dis weet ek as jy sê. As jy nou so kyk na die results, no? En as jy jouself sit in 'n team wat nou 'n bietjie sukkel en alles hy. Nou kom ons weer terug op die feit dat die registration so vroeg was. I feel that plays a big part. Nou sit hy terug. Ja, ek het nou ons maak hier nog 'n hakkertjie man. Ons maak hier nog 'n flankie man. Dan sê dat hy gaat 'n groot impak hê in die liga. It already has a big impact in the friendlies, so this team's still looking for players. Where are you going to get players now? I think it was a good thing to have the cut-off so early, but there's also a negative part to it. Like, I'm not going to mention names now, but or small clubs or whatever. Now you need a tight 5, or you need where are you going to get this player now? Now, that's what it is. As te laat. It's too late now. The league is starting in what, 2 weeks time. 2 weeks time. It's hectic, but if you want to be there, you must be able to handle it, bro. Maar en weet jy wat ek net wil by aansluit daarbey is ek het bietjie terug sit man en gepraat met iemand ook oor dit. Ek het aan die begin gesê ek weet ek voel as reg. Die coaches kan hulle planne lekker uitsoort en alles daai. Maar nou kom ons op die feit daai nie van personally kry die een speler miskien 'n ander werk. Uitstedigheid om so te sê. Beteken dit dat hy ons rugby is klaar vir die season? Where is he going to though? Poland. Kom ek maak 'n voorbeeld. Sê maar Poland en kom ek maak 'n voorbeeld. Sê maar jy bly in Ravens met, né? Maar jou werk verskuif en jou verblyf verskuif. Mom is Brito miskien. Nee, in die VP. Sy gaat bly miskien in Kraaifontein. Maar nou, sy kom elke aan, 7:15 kom sy by die huis. Om met Kraaifontein net te travel, Ravensmead toe en uit Ravensmead uit Elsies toe. It's hectic. Verstaan? So, maar die manne by genoeg so. En dit is eintlik die groot ding, né? Ek is jammer nou, maar ek gaan dit nou noem. Ons mense wat wil kom, maar moet hulle maar kom van my. Ons weet mos nou al. Sy word betaal die eerste 3 games. Hier na die 4de, 5de game, nou wen sy nie. Of die results gaan nie na die sponsor of na die mense toe wat die geld instoot het. Nou word sy ook nie betaal. Maar nou moet sy nog steeds die R300 petrol wat sy elke maandag, dinsdag, donderdag aan uitry. Moet sy nog steeds uitry, maar daar is die fondse. Hoe weet dit?
Oh, before we... Please, I'm so sorry to break your word. So sy gaan nou met die antwoord Ik hou. ga niet antwoord. Seth Colby beating G-Boys. Ja. Any thoughts on that? Remember G-Boys bought everyone. But also G-Boys ended what, second last, third last season. Ek het en ek het But only 2 teams in that league make it to the top 12. ja, net toe ja. So Dit gaan taaf wees. it's gonna be tough. It's tough. It's gonna be tough. Ek en sy het nou die dag 'n konversasie gehad. Koop jy wat sy nodig het Exactly. of koop sy almal van sy kant? Exactly. Wat doen sy? And that, okay, it's still early, but it proves the point of it. Do you really need to buy everyone? Moet sy Real Madrid is? Verstaan? If so, dan moet jy results praat op die bord, Exactly. man. Die results moet praat. Exactly. No doubt about it. Exactly. It's tough, but like I said, it's so early. Then on that, I just wanted to ask if anyone has any info. What's happening at Van der Stel? Ja, daai is 'n There goeie. was a friendly game arranged for them last week, but there was no result, so I don't know if they didn't pitch up or... Daai is 'n But that was goeie also their vraag. first friendly. Daai is 'n goeie vraag. What is happening there? En If hulle anyone... en hulle kan ook nie nou meer vriendelik gaan speel in die Boland nie want dan hulle ligas nog aan. exactly. Ja, hulle ligas. Exactly. Enige iemand met info, laat Vitos ons stel baie belang aan hulle. We care about you, Van der Stel. You know that you're my team. Anyway, that's us, guys. Short and sweet. It's hot out here. Be safe and enjoy the rugby the weekend.